And for the past few days, I've been asking God to help me. It's not like I don't ask God to help me when I'm preaching, but this one there, I need help. Asama Yesuya na efine eko about the lunatic you'll be a sebi. I have not defined it. Okay. So don't go ahead of me to define. And yeah, the lunatic wasem. Na ne nchechire nyinem we ni baako a ne o hihye no ayediyama no pa. You know, but I was just wishing God would have said, do the next batch of teachings which are easier for me, and that one I've titled it, Who Knocks at Your Door? Osinkonya ya nka nyame me ye ne se onhwe ne onka ne emre no ho asem ansa ne no no bisa se hwan na ebo wo pono. Amen. Amen. But so I want to deal with sleeping with the lunatic. Say that again, please. Sleeping with the lunatic. Mpachon your person can say woni sa lunatic yi eda one ne ete. I mean, living with the person, being on the same bed, making friends with such a person. I mean, it's not everybody who strips his clothes and walks about dirty that is mad, but we have people in our lives who are also mad. And you will be a who says, why in who finna my bonting? What's the center, dear Bassa, and what them? And you need to know how to handle those people. That's the one next to you. Are you also mad? Because there are people who come into your life, they behave like mad people. They are lunatic. Look on the other side. Ask that person, are you one of those lunatic people? I can see I'm going to have a good time. Now, the term lunatic, as it is in the Bible, refers to or derives from the Latin word lunaticus. Lunaticus. Now, that's okay. I did Latin in Form 1 and Form 2, so that's fine. Now, it originally referred mainly to 1, epilepsy, and 2, madness. Amen. Epilepsy or madness. So when they said somebody was lunatic, what it really meant was they have lost control of their lives. Now, an epileptic person cannot control the waves, electrical wave that moves through the brain, or if there is a brain damage somewhere, blood flowing somewhere, they are out of control. And there are people in our lives who are simply out of control. So it normally refers to epilepsy and madness. Now, in those times, there were diseases that were thought to have been caused by the moon and the movements, not of the moon, but rather of the earth around the moon. Amen. So, this madness is seasonal. It is very different from a normally mad person who is consistently mad until he's cured or healed. But there are people in our lives, seasonally, they trigger. One was near walking. And no down soon to say free one more the doctor for a one more junior was say one more bottom. And not a baby or whatever, and to sample for a can once me, a maybe one more by your braboom.
So there are people, all of a sudden you have your peace of mind and then they come into your life. And then trouble. Amen. Amen. Now, let me give you some scenarios scientifically, then we'll get into Luke chapter 8. Let me start by defining one of the things that happens to people who are not truly mad. Schizophrenia. So I said this is a very difficult message for me. Schizophrenia is a serious mental disorder in which people interpret reality abnormally. So you watch it, there are people in your life, the normal way that and the way things should be, they don't see the things the way that is normal. They see things in an abnormal way. They are suffering from schizophrenia. Schizophrenia may result in some combination of hallucinations, delusions, and extremely disordered thinking and behavior that impairs daily functioning and can be disabling. I'm very sorry. The exact causes of schizophrenia are unknown. It is suggested that it is a combination of physical, genetic, psychological, environmental factors that can make a person likely develop the condition. Some people may be prone to schizophrenia, and stressful or emotional life might even trigger a psychotic episode. Environment. Tibia atenka senya wadwunu mu yewo atete ya wode hye wo ho so ene niema tete saa no ne kambo masa yare no etumi ba wo so wa benseja. Then we have people who are narcissistic. Sorry. If you didn't do psychology, if you're not a doctor, psychologist or sociologist, I said, forgive me, I'm taking it easy so you get the grasp. Next week I will not define. So there are people who are narcissistic. And these people, they have a personality disorder. It is a mental health condition in which people have an unreasonably high sense of their own importance. So you see, I'm gradually coming into my message. And as I talk, you are identifying people. If you just saw somebody in your dream, lift up your hands and let me see. That man, that lady who is so narcissistic, they think of themselves more highly than they ought to. Am I talking about you? An unreasonably high sense of their own importance. And then the sad thing is that they need and seek too much attention and want people to admire them. Everybody, they want everybody to know that, yeah, I'm there. No, I mean, help me, Lord. Ask the one next. Did the man talk about you? No. I didn't hear you say. Did he talk about you? Say, he just landed in your laps. Are you with me? You see, people with this disorder may lack the ability to understand or care about others and their feelings. Those are, if I'm obeying for, you know, am I talking about you?
care about people's feelings. What they care about is their own projections. Now, then I have what we call a sociopath. Sociopath is an antisocial personality disorder, sometimes called sociopathy. It is a mental health condition in which a person consistently shows no regard for right and wrong, ignores the rights and feelings of others. They have no regards. And then we have the psychopath. All right. The new series on Abusia, welcome back. Family Chapel International enna yekudi enkomo ewo honomono. Family Chapel International enna yekudi enkomo ewo honomono. Yasaba fidiem habiem na ye won komobo. Na mekai we say dwumadie 21st clinic enna esoyen asene 21st clinic. We are the sciatica expert. Se otoase etwetwen onanko komu twetwen osisi ade bi eye oyaw eye sciatic pain de me kamfo 21st clinic e de amaw ye wo machine treatment e wo hono sanso ene ye be maw massage ankasa enso e wo ho laboratory services nyina anso no ye rane ebi e wo hono na me kai wo se ye pain de yen ene ye expert bibi ye yawo bibi ye yade bia ewo nipadua mu no ye ho adwuma pusu enhuman ewo 0540 311 311 0540 311 311 Kumasi yewo ehwan overseas yewo ho sanso na yewo tachiman enkransa yewo ho oboase yewo ho no mo Accra yewo ho Ghana fana nyina obenya 21st clinic ewo honomo ewo 0540 311 311 mekamfo mizo ade amao ene 5G misa ene Mother's Day yi mesrew Fred Dr. Silas Sisia na Toby fako surprise o maame unne hwi ma o maame no ene to mizo drink efama o maame me pacho pa fako ma maame na on fanchile Fred no se mommy ene we ena menso me de ema wo 21st clinic eso yasene na ene Mother's Day die adwada ene wodi mizo no ama maame no etina nyame yadoma bomoden se odoma me be 21st clinic enso na yahwehwe na pom ama na massage ene bibia we ye Mother's Day special wan kasa wo ye ede ama maame na se waye juma ama onipaduam no ensisi uhusu yi a me kamfo 5G misa enso e de ama 5G misa guarana wom grapes ewom grapes fruit ewom sanso na ginseng ewom na green tea enso ewom odofo ebe boa pa anopei ye wo enkomobo ene Mother's Day na ene me nkomobo no matunidi se etisen na mayenkotie anwunwe
I'm brothers and me. Sompa FM, Sompa TV, Matiapo, Sompa Ichimwa fidi to Sompa FM and TV, Nebema Wenijie, and Yakatiapa, Nebema Wenijio, Sabra Boymo Dakini, be natural snow, dear Winya, Bema Wenijie, Akatiapan so Kamu, Emma Katiapa, Papa Fidi to Sompa FM and TV. Yasin Sompa mani jeni akati apana unu wada Sompa de asiti neimunu ema akati apana Sama kudia musemina ne kasebo Ijisami ya susemina Sompa de abama Sompa FM Ema katiapa Sompa TV Emenitie Sompa TV Emenitie Oh, wisdom ni nitie Sompa FM Sompa TV Sompa FM and TV Emma Katiapa Sompa Dia Sasiso Emenije Ajuma yesimini akatienti Usumwa sumyo Abune bema wanya Katiapa Ewa Sasiso Ibiasimu basuna wansum ye dia fanyina masa wansum bisa usum ye makete apo enne enije di Sompa die e makete apa Sompa die sasiso emenije Sompa Hello mami Adeba. Ati say Yanko Fabio, we we ya uba na o ye adwuma wo Sompa TV so ni o. Na bibia aboko de. Oh, urade adum. Mada oroma. Aha, na wow. Abusia, me ma me na ma frɛ no anopai. Na wakasa radio so da. Ai. Sawa ho. Na ewie nkwa be na wo ye. Anwumre ai. Oh, so very important. There katikwan de esi wodada. O ka kyerem se wo be ya akokonkwan din no. Na sa akokon ya uyi. Edi jeza o enra no ye maza ho. Ai. Hey, mami, o ye crank ba o. Yes. Ma plant ya. Wow. Anope na me ma awodapa eneye made. Oh, me dan na me pese mbusa o question ba ko. Den tina ya papa free mu no 1% obeware bi. Oh. Sir. Not my game is 1 year. Send a call when you be a no about to me montam. Okay. I don't think I'm not no worry. And auntie. Let me just have my mother feeling. That's immediate. Okay. Auntie, akokono wanya nkum no wa ho. Oh,
Me fire. Okay. Anopa Nyankopon shall be. Amen. Na onyo kese. Why? Amen. Right. What sorry for be afraid? Almost we a guy, pal. I don't know secret. Mati Nyankopon enhira pa. Abusua me maame na me ne kodi enkomo no. Na enye fidie so na me ne di nkomo sei. Saa na me ne di nkomo. Saa na me ne me maame edi nkomo na anopa nkomo a me ne wudi no me busa o se etesei. Me san kwoti enyu wemra me san was surprise fufuro bi edema marefo enmetifo. SOMPA FM and TV Nebema Wedijie Eni aketiapa Nebema Wedijio Sabra boy mo dajini Be natural sunu de unya Nebema Wedijie Aketiapa so kamu Ema aketiapa Papa wafidi neto SOMPA FM and TV Why Yasin SOMPA mani jeni akati apana unu wada SOMPA de asiti neimunu ema akati apana Yeno mai munsam akudi munsam yina ne kasebo Dijisam ni jasu semina SOMPA de abamam SOMPA FM Ema ketiapa SOMPA TV Emenitie SOMPA TV Emenitie Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM SOMPA TV SOMPA TV so enso enie anopai masem busa nyina ye ba ko pese enne Mother's Day wo ne o maame ntem te sei wo ne wo maame ntem ete sei anopai min komodie nyina no hwe enne dru ye no ho ye woni papia ma post mu maame pictures mo ye niema bia mo betimi ama amanfo hu se ai mo nso mo maame na me buza say wan kasa na wa postu maame picture no anope wo no maame ntem te sen hwe o twan se Mother's Day beduru ansana wa ye hwehwe ni mu bi se wo no maame ntem ye ana picture na wa postu no eye no krasem kan if you don't secure your roots, you can never bear fruit. Anope
and na ye Mother's Day o. But owofo bi o ye maame bi dia o. Because of ne banti. Maame bi ewura ho no pay. Because of treatment ne ba e ama no. And na die ne yehunu wo society mu. Ye de asofo bi mo ne prophetifo bi mo. And adane your spiritual mothers and your spiritual fathers. Huh? When was the last time one? O sendi sika krama o mame. Me see wo no mame ntem te say no pay. O pese wo frame na me ma o kwan say wish you mame happy Mother's Day. One ntem te say. King George, anope say wo ko hwe abrantie bi ababa wa bi anyame ahira no ba bi ane ma me da owre be ho kohwe dwaye bi obi ma me dware batre wa dwaye nyina wa totals wa dwaye ye kama King George, for the past 5 years ni obi nim ba bi ane ma me kora ne nam. Some many a den wadidi. So ye den onim. But and then Mother's Day no. Ye nya wo. King George. Obi pese wo hwe ne mayi enti no. Atade papa kurampo no wantimi anhye bi wona brabo mu da. Mami bi pesa ne mediye. Mami bi pesa ne makonkan ti no. Ye yo ankasa no wantimi anye ye. Ye wo mema ne bi wo a. Sabe. Awade ane ye mami bi mu bi no eti ase no. Na ya ware fon. Mo fa nchemi anopa. Na ya ware bone ya ware tantan. Ya ware kankan awade ya abusive. Mami ne ye bruno. But one word. Say me menti. Me mfra wade na se. He? Ka o ma me free sa wade na se ya wo. Na nko betimi anya ba ma papa bi obeso ne mu aboa na brabo. But who nti. Wan free sa wade na se. Obi mame aye dwuma wa wiaso a ma sese watwintwam. O mame aye say bare. Awo bi obi kwa wo ye nti no wabubu. Awo bi obi kwa wo ye wansina da mu biem. Batene wanya baby asi on kai wo maame. Hwe ye wo nanom bi ho a omo de omo you ungrateful me no me focus anyhow because we find the average a ma omani nko omo ma ho no. And also, no man you catch yada. Until I don't want to focus there. And no me say, when no momentum to sign. Yeah. What me a funeral plan at the amount mame? Yes, he can say, oh, I don't know the ye. But mamma, it's your crassy. The old dear who anything. Sister, bra. Wa nyenya meswade. Awotutu a obi ne maame yaka. Enso apostle no. We a hypocrite. We are hwehwanimu. Me say when was the last time we fa phone kura frɛ wo maame se ma me hwɛ de ohun sitie kwa. You don't do it. And no omu hia hwe mfiri e ho saa o. Now, mame, just say, "Would you ma mame 10 cities?" She said, "You obviously appreciate it." But today, what post to mame no? Oh, many per hunu. So when the mame and Tamie. But I'll cook woman semono. Wow, him say, "Mame no diyaw." Ano pay me pese mame bi frame. Na obeka one ne bantem asem kire me. Wone wo banentem te sen. Me pese
akwada bi so freme beka ono maame ntam asema kire me bisinsie se enye ne abadwafo se wose ye kɔ maame na so ekɔ pachewa ne yem pachew bebre ma brabo a enko ye nyina no mo maame a mo na ntam nyindia. I am telling you, eni eye sunsum, eni ye tumi, eni wo hoi eye bosom. Sa wo maame no wa free mu a na se o free mu no na asem bia ni wo ne ntam no free mu a enno samanpa de ne samanpa beta wachi. Anope mu amam ya free mu mamo ya akɔwate. But wo maame tiase wo didi da sɔre emfie miensa nie bosumi numunie wonnim baabi a maame wɔ wanso ni sɛ maame no ɛwɔ awɔkyirim ɛnɛ wa post no ho. You should be ashamed of yourself. Maame nkɔ ahoma no so 0551931931 ɛte sɛn wo no maame ntem te sɛn we no mihia omo a bibi nti wa wo hu se treatment na odi ama wo ma me na nye wa fom frame 0551931931 0548931931 na yeni nkomo na kohwe baby obi mame eda so kwafuom baby a mame age aduru but robertina kumasi amana siwie anopem so no mame ntem te sei mame oba no a wagidi pi ewo Ghana ha no ono so ne wontem ete sei. Hello. Good morning. Good morning, but you didn't baby or kasa free. But me didn't Enoch. Me kasa free adansa kwansre. Mami ntio. Me comfort jima. I feel mami esi George. O wadansa kwansre me ma no awodapa. Okay. Me penasem pa. Ono na owo me. Me nene ntem de eti se enia. No mini di cry now on one and mammy could be. The men may try, they make me be a mammy quite my bad, they no want some more money, the money did. Until me send you a mammy, mammy say, why won't my bass as you now? Then see me like a kind of money be. The may send say, when sure me, the men are dear broso, about some man they had chance. Yankopo, Asia P. Anopeme se wo maame ntem te sei na wo ma me hia omo pa ne se wo agitum pefe se maame no wona ne ntem nye kanyame so no kore wo gitum pa se woni di maame ne bi ni opon bra maame na bre wo ho wona me hia wo sa segment mu sisi a. Hello. Bacho udini baby a okasa free. Bacho your friend ko fi bo am kasa free na. Kwa kuma mintie wa no pay. Je beka me kan ya wo na me da. Na me la ye me ana me kan se me chia me ku ka na. Me dena ye ma me se ye ti wa o bad and contain some good. The American Uncle Yemen. You say, and the Mamma government I too much to Nami Ocean, no Ocean. This is there what you want. You say, I'm never said, and no Ocean of Papa. Amen. Abuja. Anopa me say wono ma mentem te say this very part no ye will be o
bibinti uno maame ntam nye mo a mo frame sisi ya na mema mo kwan ama mo technology mo maame but this very part there me say mo memfa enema nya adwuma ye wo bi ho a bibia koso ama ene no kuremu wa wo gitum se wo nti wo maame di ya o wo na mpesa wo frame wo gitum pefe se baby a wo maame dakora na nye maame no waboa wabrabo but usuban ene one ye entreat ni ye frame. Hello? Good morning. Good morning, Minia. Me pa cho udi ni baby a wo kasa free. Minia, me pa cho 2 p.m. ni o me kasa free Asante Mampong. Okay, mami ntio. Minia wa minika mo abaso no juma pa wudi. Me do asipi. Na mesere mi sano me ti program no mi sano me ye me ma me boni bi. Okay. Na ene ya Mother's Day no mefa akonya we so. Na maka se na me sira mapa achewa mame. Mo. To the extent say Minia na misa. I want to say Zongo life here or Mampong Zongo. Me my friend is Zinabu Osman. Yeah. Na me catch mbachane. Me catch me mama senka o mama scan koto ade. Me mama ye siska no o mama. Kilo one of friend say me je koto South Peter. E kan emra na yemfanye diban. Minia me mama dis kai mama no. Me so mama scan koto kurikuri o ye so mama. Me gis kana na me koto kurikuri ni gira me we. Na me nia boni am ye ne se na me ko gu e da on se blocks yi si e da yi si no se ene account ni se. Yes, ene account ni se no. Hey, 2 p.m. now we stop on pa. Oh, 2 p.m. my bro. 2 p.m. my brother. Enti ne me ka no kore no. Edu Mother's Day bia na makai sa asem no. Ase enye sa asem eye me ya. Say me ya me ma me sa. Na me nua makoto ade ya ba. Na ye de ade ya to nkwam na enna ne da. Nkuruma. Kime ma me Zinabu Osman. Ba me ka no kure kire no. Okay. Na ase do Mother's Day bia na ase na me no aduane a wo ye family food o ayi nyina na mako buda ho me peska foto kurikuri nti. Me ma Zinabu Osman. On fa me born in Keme. Me ba 2 p.m. Ma ye ne bone. Kina na me de nam akonya we so. Me nua pa me ma me a che ma me se ne ba 2 p.m. That be here no. On fa me born in Keme din CBM. O yes CBM. 2 p.m. Amen. Nyankopon shira opi. Hello, me dofo be ni. Tato ya tani ya wa free. Ya wo kasa free hen. Tato me kasa free dun kwa. Okay, mami ntio anopay. Tato ya mi chamo pa program amuni. Program amuni ya chana dinati di so. Okay. Me say me free dun kwa. Ami ko kuma se ami ta so dun kwa. Menya me anu wan lum jari. E kama trasa be si lum ni. Me hu me ma mi en da. Me se ne ko da. Enne program ya amuni. Me nu me ho. Me extremo, me diga tu isi moto. Na mo fa kwanye isi na mo pa me maami a che o maami. Na me hu se maami ede. Oh. Me chi me sa hosta. Ema wo ken me ya hosta. O maami ne your friend is saying. Ba che ye no antiata. E wo dunkwa ana wo hefa. Ba che wo dunkwa. Uti dunkwa hwa na wo hwe o maame. Oh. Me boni no. Me extremo modaroma. On fa kwanye ito. Na baby owo bia mon katangu sa na no ante na fa men fom sa nchen na mi gidi so no ye ho ya ofa. Oh. Okay, ma na me ra ho. Ya phone number no ye sorry nkonya so e no be kasa why? That's it na te. Me da ma sa. Hello. Hello, Pacho Dini baby I kasa. Hello.
Hello. Me pacho with the private channel, Casa Fish at Bro region. Okay. Let me tell me, mammy. Me, mammy, I can wear. Mr. Mwem said, Moon to the may and I say. Time way a time one. Who feel say, one casa ujitum say, one of my mentam ye. And as a way, mammy. Oba, any one tam ye. Mo sankrofo na mpesa mo freme. Mesre mo pi. Why? Ye ni hye ne so sana MY. Hello. Hello. Bato udini baby a okasa free. Me kasa bi. Asigaza. Okay. Mami ntio. My mama pere. Mami ntio, bani ben wa ya o mame. Me bacho afidie bi wo nchen ho. Emwa me kra nti twen ho kakra. Why? Oh, we frɛ homa no so. Hello. Hello, me bacho udini baby a okasa free. Good morning. Good morning, sir. The bacho your friend Opoku make us free Usino, Eastern region. Okay. Aha. The bacho asama mo Canada, nyame ni me no kwasem pa. Na de kwa ni se mrebi o na me ne ma me ntem na ye nye fine. Me frɛ no eni tinu kodu me bi a me frɛ ni nti ono mom ti me frɛ me na obusa me se enti me hye ho. Enti no komodi de ma na chese ye nkasa dim. Eni tinu emre bi wo be yare nti o yare ye mu ho no na ofrɛ me se o yare serious pa enti no me faka me ankasa me free asante be kwai kensre. Aha enti me faka ba ho e de ne ba bojare papa bi wo ho na ye beji ye grow na yes na ye de koye no enti no ye yare no mo no ho eto no fine enti me tin say e di fiti time a kama na me ne no enkasa na me mfre no na sikasem no e ye star enkoso na since ya me be fa ni free bojare me de no ko bojare be sa ne area no e di fiti on me tin say improvement e ba e wo me life ni. Okay. Aha, and into say me first akunya we so tu obi biara fo say wo no maame entem enye fire. Enipa no onhwe me media make so na one ne maame entem enye fine na eni hu no eye na pa medamase nyame hirawo. Medwase pi. Ene Mother's Day. Wono maame entem te say. Enchia ne de anopai. Mema okwaya mwachia basi sei de. Wa ujitum. Okay? Mamenka ada ho maame be wu no. E na obe hu. Ada ho maame be wu no. E na obe hu. Me pese maame bi freme. Oba no a wagye ne ho mena no. A wadane ne ho signboard. Opia bonten a no che sika bebre. Opia bonten na wo yado e bebre no oba no ne wontem te sei mami ntio Kwati. hello Hello. me pa cho udini baby a okasa free Me pa cho me kasa free dra ye free mami ata o ho te sei na me adom papa me ho ye pa mami ata o anope mami ntio me pa cho ani se me ba me wo miensa mami edo le ma ba ko na kwada ne ntamunya kwati ma show na si training ama wa wie me no papa ene wo nuamo what no wa ya na so ati mo da be yem fie no ma fie akoda yem pemi no papa no nuamo nyina ni mo ahwe akoda yem fie kasa kwati ana wa bro ye ni papa wo nuamo nyina akoda yi bie na no ka sam kire me na me so akoda yi bie na no ka sam kire me na me so wo mo ye se ye ni papa kwati Ose akoda isami yade sene papa yade ye be fra akoda ni afro ko ye ene won kasa ya hokura wani ye nyina ya aka ye mfie na o mfie num ni ye de twaje ni de babere wa na mi na mafuom sama fra akoda ene won kasa ya hokati ni nim ko amde na afaso ene papa ye nyina ya show tufu woni am nyina bo me ne banya babia se ye mfie na mfie num ni akoda yin kasa ya hokati ni nim ade ko de e basa
na mse me de to mo anim Mame jina so na me mfa wo number no ye wi a me frɛ what me fa cho frɛ me pa na so me fa me di ya wo me mu be ma ba ko pɛ wona be ma oba na ye pani na wudi ho na oba ka kire di ho akoda yi mu mi sɛ me ye nipa onua mo ka papa mo ka akoda na de akora de on pe mani mo ahwɛ me ye ne tamfo Mame ye na no say nipa wo kwa sorry kotua title yisi kama ne sofu di no mo sorry ana papa mama empese me kasa pi me say anopai eneno me mama mabedwafo na kasa I don't want to talk bebre mo bre enhini no if you don't secure your roots you will never bear fruit. Enhini no se wan hwe edua wo yi enhunu ni nhini hwe a enso aba. Se dua enhunu ni nhini hwe a enso aba. Enye bayi, enye bibia. Wonfa ma me nye hwe. Ti na wo bre. Hello? Hello. Bacho, udini baby a okasa free. The kasa free bema. Maminti o no. Maminti o. Ene Mother's Day. Ma obabia pishapa. I want to Abraham. Minister. Asamna ma me kan na eme ya ama me raho. Na da bia me kan sem bi se unhu ma me ho mfaso. Ne da ma me beto fom no. Eta no na obehu se wa hwirade. Isan se eni ho na. Se de wo ma metie biala. Ye ma me no wu ye no. E free sa time no ye nye the same besine o. Isan asamba wo nyo bi abeka che no. Ena ye ni ball bia ye to ma me fo o munye gusu nti no. Se de wo ma metie bia wo se wo fa ne sa. De wo ma me be yo bia number 1 point. Sa wonye mu a wanyi wanwunti. Sa wo ye wo ne krafo ni to say oma opportunity ama wa bewiase. Na minister na Mother's Day so ya na meka bibia fa se etore bi nso aya na awale nso mamema mutimi jama me fo na jeje mu pa awale ya na meka se se wo yoba na se be ma be wale wa se de wo si pese be ma ne hwe wo ma me fa no enka yi be ma ne posi nchen na fa wa seba no eje wo ma me because wo yoba na wo ne de e da bi bedru nso be kwa akoya ase wo enne wo bi ye wa asew eti wumpe enna me kunu ma me ye baifo ne sa nyama minister hu se wa kwa awale ma wa sha ase ye wo ne de se nyame enkunu o ma nkwatente a unso be ba be ye wo bi asew se na opesi treat you e wi ase ade ba ko efe pa ne se ti sa wo fra wo ma me hu se efe wo benyini na wo ma me wo ho Ena we nye se bia afidie so na me ye nhwe ne mo me ma me ntimini adamfo yes me ma me ntimini adamfo wo benyini na wo ma me wo ho na wo de wo ma me aye wadamfo me ba be ma no wa say me say Jack wo de wo ye madamfo say me say ena Messiah Miss Osaya me yere am de bi one day yifrim one day yifrim eno de obi adwuma nti jade na adwuma no na o meye enti ma me de minister de wo ma me na wo ma me te ase a na utimi say yes me to da bi na me ra ho na me su oba ya agiman awo ba pa onu ti ene na me te ba bi areho me ma me free landing by Monday wo Wednesday and this is the kind of pain I want me musa intimi free enti wo bia wo ma me ti ase bia hwe enye hwehwe ni mo posti wo me ene Mother's Day na I love you mommy why but ma me na mu kra wo akoma mu no kra wunya kanya wo ma me no wo bi timi hwe obi ma me na ko obenya ne ko ado wo bi ma me na wo benya na kanya ne ma me ne ma me eye dienya
So maame wo no se wanya sika bebre ti se de ma ne bia nya sika e do mo mateto kam a wa wo wote ase e do so babra na fa wo maame etina kam maame bi bre o endura me ko bant medwom ekodi dwa na me hwe maame foi wotim se maame bi wo asamre enko senko ko retirement e wo ne ma tom enso ne mani nti wo be wo age ne ba asa ba gene nana eti wo bibi e be appreciate wo wiase a nanom na enne Mother's Day before opportunity we so I wish minister single mothers kra de mobo we ya single mother na wo ba benyini no be say reject o me ye dwane agyaw school fees bi bia ye wo a na wo nyini ya na wasa reject o maame sa wo maame ya de na nya ubetimi aka akire no ba wutimi nhyɛ wo maame kyenkyene sɛ wanya de opɛ ebi de maame fra bi ne ba no opɛ sɛ omu ye bibi ma no no omu nye o enti munya de a menkasa mo ho wutimi hu nyansa nkyɛn wo maame da esanso on na wo sɛ hia wo maame po wo experience wo abrabom kyɛn wutimi hu nyansa nkyɛn wo maame na wo no maame ya aka na wuduru abonte akɔfra obi maame mommy wakɔ asɔle akɔfra osofo yere mama na wo no maame yaka na wakɔ asɔle akɔtua tight wo no maame yaka ekom de wo maame na wo maame atimi afram to masoronko fom ko ade wakɔ sku ama na wie nti wontimi maame fresh list ni kaba unsa omo wa asɛm bi omo ka omo se wapapa wo maame enne maye ni nam krom hayi Riga ye di be ye ti minister atade a ye be hye empaboa ne makeup a be ye na okohu ne maame a na wasade ne maame tete enti enye wani wu mu oba na wo ye sa no so da chi bi wo be ye maame o na de wo de ja wo maame no se wo ma de bi ja wa wo be hu se ade no ja se wo ba ene wo mo kura minister omumu wo mo maame nom no hey umu maame na hwan na obebu no ya wa de bi etimi ne maame ye okay utimi hu abrentie bi anaba say ma we de opakasa na ne maame aka jose nipa na wo so opakasa nya wonye no e normal etimi ne maame no ye bibi by say obi ho a chese disrespect bi a obi so a kire ne maame no na wodane nani no hu so obi maame wo ho a na okosraption nim ena ye Mother's Day yenni ye maame ni wo de wonni bibia de be maame na fa phone ne friend say mommy happy Mother's Day just say thank you to your mom thank you na maame no onhyira okay eti say anope wo no maame ntem te say King George maame ntio yo anope no maame ntem te say na me maame wo nyum bi bitrim ponya bone me intimi be mo hwe me bibisa sa nyom no yeah de bia me tia na maka me maame ana ba ku mi so se efi so ba tai no ninya ni ma bedie o fami ko maame hwe me ma o ba tai eno nim de ne mai dai ebedie ene ajoye da din nyame onhyiraw ajo anima ye de obre nyina gu so yen ene ye te won kwana so se memma 11 engineer friend coach na ye maame na eye mre oba otiti memma dumienu du baako ya na eye me ya so how ye di no fam no Eradi mfa yen bone enche oba your friends are you anima oba your friends are joye masiba amakunadu ono nso nyame mfa ne kransi ye emade eradi onhyam ongoso nhyam papa me hwe okwan mema bi di ma bi afaso na mofre ewo mu abe victimizer ye bre wasasi so a erade enani ni nhyirama ema nyina amen ema mema juma ye na sese ye soa sa
bottle no emu niema ema besia nene omo soa na hweye se odi obi maame se sofo se hwan na wetimi atete ne wo maame ntam maame unso your ba no bi o na minister ka se unso one day unso baba be ye ba time one day unso be asew ubenya asew no bi ema mu huru amane e wo mo nsi no mo e ma nsam erade nhira mo ohun mo mobo oba bia ni ho a odwin bone e ma ne yonko ba odun so esi ne ye na enu mema de ni di hwe e ma wade bi oba o chirawa na nyame nsa wom na emema side no oba betimi adome ne ba bema betimi adane no sa no me no but obema dome ne ba oba ntimi nya dai enome no King George na ebede na for 5 years yeah obi enhwehwere ma me akiri kwakra e finance be de she e ma edi achi mi ka sai mema ye se e hona to da bia ye njimie no ba ye nkwasi asem no oba no awo akofa no no be ditete ama o maame emo otutu o maame ase 5 years udidi o maame ni di the kai say ka edna me maame ti ase a owo stew bi anoye nyaadoa ene okope ajonwo no apeko obi wahu na adwoa bechi saade yi e de asi ho amwa ye dey wadi me kai say me maame tofom na yenye obi nhwe no na me ko pe obi na me koye no ba tan yale fo ya to no pon mu ono nko a na me hwe ma mi mitimi foka ko be ma mitimi koye ma adwuma si me ma me ne ma epepa ne dem ama na koma ye dey eto ne yam die me na ye na mpese me di tua ma me so ka na me ye enso ma erade onhyamo obemma bia waye wagin se ube motriti oba no nyame nso ma wo hyebre nso nye yira enye se bia me bom ma dua wo me modua enti dem pesa me ka kire wo ase oba no hwe wasi eba yie wase hwe ni yie wasi nuanom hwe wo mu yie okay me ka se me ne me nsinom nete na doctor ka se obema woni suban ena ono so ntimi ne nsinom nya dai entra ya na emu o ya de bet omti wase a ombehu ba bia ofi ba enti matan ye enne emma nyankopon onhyiramo ye bekoso abompa ya mamo ma asimo kra yi okay mami ntumrika enye birthdays we sisi a na membra the great eso ene eye Alberta Frempoma ene ye wawoda Ben our SOMPA TV marketing department or say oma awoda pa onyankopon emfa free adumu enko adumu sanso enna obapa awo dichemso obapa awo dichemso ene eye wawoda wankasa unua abena Vic ose oma awoda pa onyankopon emfa free adumu enko adumu anopei enso eye miankasa me designer the birthday Adus collections ene eye Adus collections birthday nyankopon enhyira opi adu nyame enyew kese na onfa free adumu enko adumu the great ayasemo mese anopei yebusa se ene Mother's Day no obi post pictures eye hu dede no wone na ma mentem te say
asɛm ne yakɔfa ba sɛ yo ɛte sɛn mea de me maame ntam yɛ paa okay na wo a wohwɛ me ɛne wo a wotie me sɛn na wo so ne wo maame ntam te ɛma ɛdi ya wo papa na deɛ nti a ebinim ehunu kwan a ɔmbɛfa so na wo maame matena ana ɔmo edum pɛmpɛnso sɛ a ɔmo ntimi enwihyɛ wo maame mu yie no ɔmo nim yawa ɔmo fam on sɛ dodo no anim sɛ o me de sɛ yawo me de ɛsɛ na yɛsi yedi Mother's Day afia so me so me yɛ bi sɛ yɛhwɛ ɛyaw paa ɛma komu a ne titi Africa ha ɛma kɔ yaw mu papa Kevin video minutes ɛda hɔ ɛyaw ɛma fam ɛyaw ɛma fam mu atete na wanyem awie no me pɛsɛ me fe a whole lot Kevin for ba pimfo bi ne video no to sma me sisia nyinse mu ahokyere oda wona okofa na okofa aduane obedie ne wofe na aduru ebra say na meka no me say Africa ha o de ben o TV na hwe oba pimfo ebi hye na chi ebi kura no osa so nema na fusu so ye pen obedi akire saa kapra saa obedi akire he oye nhwe enya sam keto o emadi ya o papa me say Africa aso na emadi ya o ene emu futuro ye nemu emu awia ye nemu emu atete be ma bi okura obanyem st na otete no eye whole lot ti we mu nyina nipa no bebre nhunu saa nyina so onde onyini ye no wanhu time a ebra na maame ebre yo na nka wo senka we nyina na nka ye twa kire ke wo video bi anka usua no na won kura abrem ni nyina na ye twa kire ho na abehu emu atete a wo kɔ wo kura obi wo na atimi bubu oba no kwa wo ha wo betima to no enima bebre na esi obewie na nsan prekese bi egu no ho ne kala temesisa eye whole lot ema so fa papa enti na se na wo no maame ntam nya papa de a na minim se de wusite na enna no so ebi kese ene bi hira se wo maame kese wa na minim so fo pon obetimi ajew se wo maame kese wa minim so fo pon a obetimi ajew enti se wo no maame ntam nya de a enne de ya brekese na eyewo mu yi enna ye wishi all Mother's Day ni de bomodin na pepani bi no nkopɔ maame kyɛw ante saa de a ene emenko asɔre enkoye huli baba bi na nyame ntie ukoye huli baba bi a nyame ntie agese ukɔ nkotodwanim na ukɔpa o maame akyɛw because enna omo sofa wo bofra na wie kura ne mu atete eno so wontimi na wode nga men wo so wonom osemenom eye whole lot eno yare a wo be sorry se wo bom paya man emma ne bisu e wakokoduro enna no ebi wakokoduro papa emma ne bi chemema emma no ebi chemema no wode ne kakran saa obu akwa be wo no kete wode na hye ne yam e di nso hye atototo no so abomodin akwan bi obefa so ne ba ne be yiye ne na odum pempenso bi a was me mfiri maame sofo bi abome maame be yiye nti sofo bi abome maame be yiye oyiri bi a waware ni nti waso maame ye bayifu nti na maame wo ye bayi na wode wato ne yam saa ba be duru sam pempenso e wanku e be duru sabre ebi mu so posto mo maame kwa ebi mu posto maame kwa nso so bibia nim kenken kwa mi posto mi maame nso se de mi se ne net no minim se wo ye good mi maame wo kura ase na me kofa na de ne ba krum efise on na hwe me wo twebode saa na ode ayeden e na ode ahwe me enne me nso nyame to me nsem no the first me ni kan si fe ni bi se me kotere mu ono na me se woni kan nya de me si fe no ni kan on kotenem efise wa ye madoye wa ye me papa ono nenne me kasa me konyina oba na tete mi o oba na tete me nso nyame ama me nyansa ne nimdie na obi so tie me oba pa na dodo na nim se oba tete bema so oba wasedi a oba na tete me enso so me pie ba bia me kasa na me ne ye nyina chen ohene me kasa na me ne chen president eye oba na tete me mesremo emma amon mo mame me kai me bi aya ababa wa bi the way we see ne mame be pre so enya asem kutu kasa ne krafo no na eye me nwanwa mesre mfa mame ntete so da
bebre de o maame tete efise oniska opekumase maame efise baabi a wo opekumase maame apesofo maame aye maame wo do maame tete enemrem debi nyame bebu waten emfa wo maame tete na nyame ehyirawo enne ya woda me wish all mothers enapa a mo akokoduro edum pempeso emu odin na otimi sorry tijina hwe wona enne wate trogo so yemanti ye wa ore boni mu so yemanti enapa enne me wish mo all mothers day nyame hyiramo onhyiramo amen nyankopon show the great ochem na otene nka no my so blessed and me designer and the birthday wa basrabe adu mu akwa Joso minister number 2 what is say am yadom na so boko and there is all for so kasa kakra o me my happy birthday that's minister na kasa me sure say na we wish you mama happy mother's day enti wish you mama happy mother's day and then we wish me mama happy mother's day okay me mama ofun ase kokobin okay your friend no akosua kunto baby bia o bia na nde nyame nhira no se na ono so owo me no wankumi anase wan nyame bani bia na sabion so ono so ama be pie kumase na me so midina hyeta o kumase ha that's right timida na se ne mpaebo ani na futu a da bia ode mamen ene nyame nhira no baby bia o bia nyame nhira no pa na mawishe mi sister ye brago ono so na midina chi na mi nhira no okay ana me yere Becky baby will be a nyame so enhira no ko an we hye no krade ya ne ka beti ase abusia ya na mentade ya ofe ho papa ene behind your friend Adus collections atade bia me hye no odwumade esu bia no papa ene epam owo pankrono Kodia Junction usane down ho baby a enkasa bites ewo no ne opposite wo pepepe number no 0248849036 0248849036 ewo pankrono Kodia Junction usane down ho baby enkasa bites ewo no awotutu aka 2 minutes me chama munyina obia wishi nadofo happy Mother's Day. Nti mama 30 seconds. Oh, minister. Me we shema me foni nyina, me ma me nom ni nyina, me ka se me bom dia asem ba ma me ba kodie, me pese me bonidi. Mrs. Charlotte e Japan. Okay. Woye me sofo ne ma me a owo no. Me sofo ma me. Na me kwa so na me sofo priti na ne ma me te ho a. Ya na eye me fedodo. Me sofo o kan se mi wo se okodi boni bia obeba na ne maame e bom paye e ma no. Okay. Me sofo maame ma Charlotte and me we show happy Mother's Day. Why are there wa raise prophets nyame nhira. Okay, King George mamintio. Yo minso and me we say mere akusia kunadu reta. Ana ne maame nom nantachua Lizzie sofu maame ana afi me sofu maame Savannah okay ana nikun sofu Boatin na di twatwo no me namfofo me yere namfofo ana menuanom ene on yere nom nyina okay me we shemo the great mami dio me mami auntie ayele mami me friend auntie o auntie ayele ene mami dokas mami dokas ene me dofopa Anita ene masre ma free me reshi wo nyina okay right abusia yema enanom nyina awodapa Kelvin me producer Kelvin o say o mane mami awodapa ne mami eno nimo eno mami nimo yema awodapa Kevin for having us. Yeah.
and ma Calvin tenas mame me angaza me mame ohini ni adazwa the woman king Pam Dede senior woman my lady anopai Mema happy Mother's Day. Onyankopon enhyia pa ohini ni adazwa wo gidia unya wo memu se odembe ebata wo ho. Mommy nyankopon hyia onfam free adumo enko adumo no nyo kese. Sanso na maame akosu adufie wo kronom chase nyankopon enhyia pa. Maame adepa mema happy Mother's Day. Kelvin mami ndio. Yo enano pe me mama awoda mama fu awoda pa ne Mother's Day mama ni mo edwa yura baby a obia na oba Kevin it SOMPA TV so ma awoda pa why let's say we odi o angas anope Kevin ujina me chair wa no den so kasa no enough from yemma awo nanom nyina awodapa miankasa minua Frempong o marketing Frempong se o mane maame awodapa se mitimi boldin yes Frempong ne maame enie yes o se o ma awodapa nyankopon enfam free adumo enko adumo se mitimi boldin mentimi amodin nanom nyina yemma mo awodapa ene fa phone na frɛ o maame se won ne ntem yo se won ne ntem enye o no frɛ no catch and say mommy I'm sorry so one in tem nya catch and say mommy I'm sorry say one in tem eyen so dia and ne surprise o mame Awurade Nyankopon enhyira bibia aseda kase enkoma Dr. Blessed Foster say we me chief executive producer doc Nyankopon enhyira na nasafo kantanka ebo me chidom sanso en PK enso ebo me chidom oko MCR honom nso a sana MCR honom nso no sanso na MCR honom ekoba jesi simpremo ebo michidom na David Dollar enso ebo michidom Azuka enso ewo fiduem ha Midide Johnson edu Jemfi ushiame a from Minister IBJ yema obi bia afinsiapa ene happy Mother's Day titru ema Nyankopon enhyamo makrao Awurade mfom frado mu ko adumo na